Mao pa nga oras, televiewers, followers itong G1 News TV. Ini itong National Highway kung tiabot kita pagsulod abong tuhan giwan. Pero aton susulsugon niya nga dalan an dati nga tinatawag naton nga Old Navy Road, Barangay Surok kung diin an dati ini nga agian hanti pakadto Barangay Sulangan, handiri Paabre, andi di nga bahay na Barangay Salog. But now, here we go, mga kabarangay, mga ka-G1, agian ta, sulsugon ta an simentado nga dalan didi nga bahin han may Old Navy Road. Ini daan na ini nga simentado pero may nga naton aagian nga napaka-importante gihapon nga proyekto ni Congressman Marcelino Nonoy Libanan. Harani na mga kasangkayan ito niya iya proyekto. Aagian ta na. Kung bagahan una, kutubla tiin dinhi an simentado. Ini kutubla dinhi an simentado ini dinhi nga bahin. But right now mga kasangkayan, ongoing itong construction hini nga Old Navy Road ang kalsada na kundiin amo ini an kadiritsuhan ngadto may Barangay Sapaw, ngadto may Taytay. Pero kung hain itong sementado, asa iton aton pagsusulsugon nga dalan para ipakita ngadto ito naton mga televiewers nga ini in ongoing nga construction itong kalsada pagkongkrito ini din nga bahin kung diin usa ini nga proyekto han aton kongresista han for Peace Party List Congressman Marcelino Nonoy Libanan. Adi kita din mga kasangkayan. So may dagihapon hini mga drainage system didat higad nga ginhihimo nga ni may naton pag maagian nga nagsisiminto. Nagtatrabaho man kitaan nato nagtatrabaho kining dalan. Actually diri pagad ini simentado nga tanan may da pa mga portion nga putol. But iton half lane iton ibang area, so ganini yan ang akong ginaagian. Iton half lane hini simentado na. While didi mga kasangkayan iton half lane gihapon diri pa. Pero diri maiha sisimintohon gihapon ini. Right, ini ma-divert kita. Nga dihiton kaluyungan linya. Kay baga diri kita pwede makaagi kay may dito na nakaabang para simintohon or i-construct iton ini nga dalan. So makikita niyo na madakmol iton kasiminto mga kasangkayan. Ini nga bahin tipalugsong na kita nga di nga hamay Barangay Gahoy nga eskina. Hanuna ini din mga kasangkayan nga agian lubak-lubak hindoro darang kamaiha na pero nakaanyo nakalabay kay Old Navy Road kasi ini panhan-panihan mga Amerikano. So amo ini nga ini din nga portion lubak-lubak ini hindoro nga dalan pero right now tungod kay simentado na maupay na ini agian mga kasangkayan. Although half lane pala hiya pero maabot itong panahon pag nahuman ini aton dalan magiging swabe iton aton pagbiyahe especially han mga taga Barangay Gahoy nga naagi dinhi ngan ongoing gihapon ti pakadto Barangay Sapaw ngan tulpos na Barangay Taytay kay amoy ni dati nga agianan mga kasangkayan ngadto Barangay Sulangan. Alright, kitaan Old Navy Road mga sangkay lubak-lubak na roba na hindoro tungod ang kamaiha na. Balikan ta mga kasangkayan para makita naton ini din nga bahin amo ini an iskina ha Barangay Gahoy. Mga ka G1 amo anit aton ipakita din hapag kay nga oras.